bose. Iyi ni radiyo nk'ijwi y'Amerika. iradiyo nk'ijwi y'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Igihugu ca Uganda kirabandanya kwakira impunzi z'abanyekongo bahunga intambara mu ntara ya Kivu ya ruguru, naho ico gitigiri ca bahunga cagabanutse. Mwishamba nakubitwaga ndi gusabwa amafaranga 3,000 bisho 1,500 catanzwe ari uguhendahenda cyane. Imiryango yayicaye ngurisha moto yanje ari mwibarabara, ngurisha inyana afite ameze ga mbere, abo mu rugo kumbwira ngo ati noneho kugira ngo upfe agurika tubigurisha. Uyo n'umwe mu banyekongo bahungiye muri Uganda. Ishami rya ONU yita ku mpunzi HCR uyu munsi ku wa gatanu ryatangaje ko riteye umutima uhagaze n'intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo hamwe n'imirwi itwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Bushinwa naho inama nshingamateka yatoye Xi Jinping mu kibanza ca Perezida mu kiringo kigira gatatu. Niwe mu Perezida Bushinwa atowe mu kiringo kigira gatatu inyuma ya Mao Zedong. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ntihagiraho umuja ni mukanya. Reka aya makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR uyu munsi ku wa gatanu ryatangaje ko ritewe umutima uhagaze n'intambara hagati ingabo za leta ya Kongo hamwe n'imirwi itwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumye abantu baharurwa mu bihumbi amajana bahunga. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi. Avugira i Geneve mu Busuwisi, umuvugizi wa HCR Matthew Saltmarsh yasobanuye ko urugomo rwatumye abantu hafi 300,000 bahunga mu mpande zose za Rutshuru na Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru mu kwezi kwa kabiri gushize. Yagize ati abasivili bakomeje kuhazaharira bikomeye kandi imivu y'amaraso iratemba mu bushyamirane. Mu bahuye n'izo ngaruka harimo abagore n'abana babashije kurusimbuka, kandi ubu bararaho bageze ku gasozi cyangwa mu nkambi zatunganyijwe, barananiwe kandi barahahamutse. Saltmarsh yavuze ko HCR n'abafatanyabikorwa bayo begeranije inkunga y'ubutabazi, ariko ko hakiri ibibazo byo kugera ku bantu bateshejwe ibyabo mu bice bimwe bya Kivu ya ruguru kubera urugomo. Hagati mu kwezi kwa mbere ishami rya ONU ritanga imfashanyo OCHA yavuze ko imiryango y'ubutabazi yategetswe kugabanya ibikorwa byayo mu bice by'intara ya Ituri biturutse ku bitero byongeraga. Turagushimiye Eugenie. Mu Bushinwa naho inama nshingamateka yatoye Xi Jinping mu kibanza ca Perezida mu kiringo kigira gatatu. Niwe mu Perezida Ubushinwa atowe mu kiringo kigira gatatu inyuma ya Mao Zedong. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde. Inteko ishinga amategeko y'Ubushinwa ishyirwaho n'ishyaka rimwe rukumbi riri ku butegetsi kuva mu 1949. Ntitorwa n'abaturage rero. Iterana rimwe mu mwaka. Yatangiye imirimo yayo ku cyumweru gishize, bwa mbere muri iyi myaka 3 ishize kubera COVID-19. Abayigize bose hafi 3,000 nta n'umwe uvuyemo batoye Xi Jinping wari kandida wenyine gusa. Manda ye izamara indi myaka 5. Bamutoreye kandi no kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu zigizwe n'abasirikare 2,000,000. Xi Jinping afite imyaka 69 y'amavuko. Afite ubutegetsi bwose mu maboko ye kuko mu kwezi kwa 10 gushize nabwo ishyaka ryari ryamutoreye kuribera umunyamabanga mukuru, umwanya waryo wa mbere wo hejuru. Nibwo kandi ishyaka ryakuye mu itegeko nshinga manda 2 ntarengwa zari zarabaye umuco mu myaka hafi 50 ishize. Xi Jinping abaye igihangange cya mbere nyuma ya Mao Zedong washinze Repubulika ya Gikomuniste mu 1949, ategeka kugera yitabye Imana mu 1976. Xi Jinping yongeye gutorwa ariko mu bihe bitoroshye. Muri iki gihe Ubushinwa bufitanye amakimbirane akomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo kubera Taiwan, kuba inyuma y'Uburusiya mu ntambara bwagabye kuri Ukraine, ubucuruzi n'uburenganzira bwa muntu. Naho mu gihugu imbere Ubushinwa bufite ibibazo by'ubukungu byatewe na COVID-19 n'ingamba zikaze cyane zo kuyirwanya. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Thomas na Eugenie bayadushikirije. Muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'uyaga binini.
aya makuru tuyatangure ku ngwano ivugwa muri Goma. Abanyagihugu batuye hafi y'umuji wa Sake mu ntara ya Kivu ya ruguru baracabandanya guhunga berekeza igisagara ca Goma, abandi bariko bahungira mu gace ka Minova mu ntara ya Kivu y'epfo. Ni nyuma ingwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umurwi M23. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Bakomera akaba yashikiye, turi kumwe kuri telefone. Jimmy, muraho murakomeye? Mwiriwe kandi mukomere namwe. Mwiriwe neza. Mutubwire ibintu vyifashe gute muri iki gihe turiko turavugana? Nibyo muri aya masaha tuvugana imirwaniro iracyakomeje, irakumirije mu duce twa Sake, ni mu nkengero zaho, ni mu birometero bigera kuri 27 n'umujyi wa Goma. Imirwano yatangiye mu gitondo cya kare, abarwanyi ba M23 bashaka kwinjira muri Sake kuko hari mu masaha ya saa 11 za mu gitondo, ariko imirwano yakomeje. Ingabo za Kongo FARDC zikomeza gusubizaho ibitero uko mu itangazo rya mu butumwa umuvugizi w'ingabo za Kongo yashize ahagaragara, nuko ingabo za M23 arizo zagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya FARDC byari biri ahitwa Kimoka, ni mu gace karimo birometero 3 n'umujyi wa Sake. Kugeza ubu ngubu rero iyo mirwano yatumye abenshi mu baturage bahunga, dore ko amabombe ndetse n'ibisasu binini byari bitangiye kugwa mu mujyi muto wa Sake. Ubwo abenshi bahunga berekera ahitwa Nzulo muri teritwari ya Kale mu ntara ya Kivu y'epfo. Abandi nabo ngubu tuvugana bo turi kumwanga barimo guhunga baza hano mu mujyi wa Goma, kuko bari batinyaga yuko wenda M23 ishobora kuba yafata umujyi wa Sake. Nibyo byatumye abantu bahunga. Ibisasu byinshi n'amabombe byarimo kugwa mu mujyi wa Sake, kugeza n'ubu ngubu imirwano ikakomeje. Amakuru ariko aratangazwa avuga ko abasirikare ba Kongo bashobora kuba bakoresheje indege. Ayo makuru niyo? Nibyo, ni saa 6 n'igice niho indege z'intambara za Kongo FARDC nazo zaje mu mirwano, kuko muri ayo masaha niho inkuru zari zitangiye kwamamara zivuga yuko M23 yinjiye muri Sake. Ubwo Kongo yitabaza indege zazo z'intambara mu gusubiza ibitero bya M23. Izo ndege zakoreshejwe na nibyo akenshi urebye byatumye abaturage benshi bahunga, kuko ibisasu byari bibaye byinshi muri ayo masaha. Ubwo ibitero bya M23 bisubizwa inyuma gake. Hari amakuru y'abakomeretse canke abo baguye muri iyo ntambara ariko aratangazwa? Kugeza ubu ku ruhande rw'igisirikare ndetse no ku ruhande rwa M23 nta kiratangazwa, kuko twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare, ntabwo yagize icyo atangaza, ndetse no ku ruhande rwa M23 ntacyo batangaje. Urabona ko intambara irakomeje, ariko nta tangazo ry'igisirikare riratangazwa. Mwatubwiye ko abanyagihugu bariko barahunga ari benshi. Ubu bariko bahungira hehe? Baguma mu gisagara hafi yaho canke bahungira mu kindi gihugu? Hari inkambi ebyiri ubu ngubu zimaze kuzuramwo abantu guturuka w'imirwano yatangiriye muri teritwari ya Masisi. Hari inkambi ya Bulengo yatangiye, ariko hari n'indi nkambi nshya ariyo abantu baturutse mu duce twa Karuba, Sake ndetse n'ahitwa Kimoka, yitwa ya Rushagara, naho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Ubwo abari kuza benshi bari kwerekeza muri iyo nkambi, ndetse abandi bakaba baza bafite imiryango hano mu mujyi wa Goma, nabo bakaba bari kwerekeza mu miryango. So ni abantu benshi cyane, bamwe barerekeza mu nkambi, abandi berekeza mu miryango yabo, ariko hariho n'abandi bakicaye ku muhanda bagitegereje ko ibintu byaba byiza bagasubira muri Sake. Ibirindiro by'abasirikare ba Kongo byari muri ibyo bice biracahari canke babitaye? Ubu ngubu ingabo za Kongo zahitwe Kimoka, niho imirwano irimo kubera kuri aya masaha tuvugana. Kimoka ni hamwe n'umujyi muto wa Sake, ni ukuvuga M23 irahitwa Malehe, ni mu musozi muremure wegamiye Sake. Ingabo za Kongo ziri muri Kimoka, ariko ibibunda by'ingabo za Kongo, ibibunda bya rutura byegejwe hino, birahitwa mu Bambiro uvuye mu mujyi wa Sake gake. Abasirikare b'ishyirahamwe ONU bobo barihe muri iki gihe?
kugeza ubu ngubu ingabo z'umuryango w'abibumbye ntacyo nazo ziratangaza kandi ntacyo zirakora. Gusa mu kanya niho narindi ku muhanda mbona indege z'ingabo za MONUSCO zirimo kuva muri Sake. Kugeza ubu ntacyo baratangaza ku cyo wenda bari bukore kuri iyi mirwano, dore ko n'ingabo za yase nazo ziri muri utu duce, ndetse n'amabombu menshi yagiye aterwa mu birindiro muri kampi za MONUSCO anarizo zifite n'ingabo za yase. Ntacyo baratangaza no ku rugamba nta kiravugwa ku byerekeranye MONUSCO na yase. Turagushimiye Jimmy, tube hafi turagutera kamo uduhe ayandi makuru arambuye kuri iyo ngwano yadutse muri ivyo bice vya Kongo. Tukivuga kandi murakoze Jimmy, tukivuga kandi ku mpunzi, leta ya Uganda yatangaje ko naho yabandanije kwakira impunzi ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igitigiri c'impunzi nshasha cagabanutse kuva uyu mwaka utanguye muri indwi. Uganda carongitse impunzi amajana 8 mu kampi ya Nakivale. Ni inkuru rero tugiye gushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yari muri Uganda. Leta ivuga ko impunzi ziri hagati y'ijana na 300 arizo zakirwa buri cyumweru zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubare munini w'abari bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande Igisoro bimuriwe mu nkambi ya Nakivale. Izo ni zimwe mu mpunzi zirenga 800 zajanywe muri bisi zikuye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande iri Gisoro. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana na zimwe muri zo, zisobanura uko byari byifashe mu turere zaturutsemo muri Kongo. Nje Guhunga narahohotewe banjana mu shamba, ngeze mu ishamba ndangizamo tuvuga iminsi 15 batanga amadolari 1500 c'amadolari ngomba mbona kuva mu shamba. Mu ishamba nakubitwaga ndi gusabwa amafaranga 3000 bisho 1500 catanzwe ari uguhenda cyane. Imiryango yayicaye ngurisha moto yanje ari mwibarabara, ngurisha inyana afite amezi ga mbere, abo mu rugo kumbwira ngo ati noneho kugira ngo upfe agureka tubigurisha. Hano vraiment hano ndikumva da kibazo, ahubwo n'abari mu rugo nabo babonye umwanya ngo gutorongera kugira ngo bagere hano, nabo nagumisha twaguma kubasengera kugira ngo babone kino. Vraiment ino mu Uganda ndakibazo. Mu ntangiriro z'umwaka ushize imirwano yongeraga kubura hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Kongo FARDC, ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zisukaga muri iki gihugu buri munsi zinyuze ku mupaka wa Bunagana, ku buryo inkambi y'agateganyo ya Nyakabande yuzuye ikarenga ubushobozi. Izindi mpunzi zikituza mu biturage zidashaka kuja mu nkambi. Icyakora mu mpera z'umwaka ushize abari bituje mu biturage bakuwemo ku gahato, hiyongeraho n'abari Nyakabande batashakaga kuja mu nkambi nkuru ya Nakivale basabwe gusubira mu gihugu cyabo. Bamwe muri aba basha bavuga ko bari barahisemo gusubira mu gihugu cyabo umwaka ushize, bizeye ko amahoro yagaruka vuba, ariko bakaba batakaje icyizere. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko bumva batagishaka no gusubira muri Kongo. Gusubira birangoye kuko narenze umupaka kera umubare guranyuzemo, ndenze duwane guca numva ndaruhukiwe. Ndumva hano ntasase ibyo ndumva, hano nta kibazo cyo mfite, ndi kuryama nubwo nabura ariko nkabona iki. Nageze mu Nyakabande numva ndaruhukiwe. Intambara nayibonye kikaze cyane, abantu gupfa buri sani dakika, mbitamo guhunga. Intambara ndirobanura abo muhutu, abo munyarwanda, abo mututsi, abiki bose. Bwana Denis Kisamo n'umuyobozi w'ikigo cy'agateganyo cya Nyakabande yatangaje Ijwi ry'Amerika uko imibereho y'abaje basha imeze ndetse n'imibare y'abamaze koherezwa mu nkambi ya Nakivale. Hari iminsi twakira umubare munini urenga 100, ariko iyindi minsi imibare aba ari mito. Tumaze kwakira abarenga 3000 kuva umwaka watangira, kandi benshi muri bo bimuriwe i Nakivale. Kuri uyu wa kabiri abarenga 800 bageze i Nakivale, kandi turacyafite abandi barenga 700 hano i Nyakabande. Kongo ni ahantu utagirira icyizere, ntidushobora kuvuga ko impunzi zitakiza, ariko kuri ubu dufite imibare iringaniye dushobora gufasha, kandi rero tuniteguye ko n'abandi benshi bashobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. I cannot give a complete answer on it. Izi mpunzi zirahunga mu gihe amahanga akomeje gusaba impande zihanganye muri Kongo guhagarika imirwano, abakuwe mu byabo bagataha.
Ignatius Sibahizi, ijwi rya Amerika, Uganda. Irushanwa rya gatatu ry'umukino w'intoki wa basketball ku mugabane wa Afurika BAL riraje guhera tariki ya 11 kugeza kuri 21 z'ukwa gatatu i Dakar muri Senegal. Nibwo amakipe yo mu itsinda rya Sahara azakina. Azakurikirwa nayo mu itsinda rya Nil azakinira i Cairo muri Misiri guhera tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu. Amatsiko yanyu azashirira i Kigali ahazabera imikino ya nyuma y'igikombe. Ni guhera ku itariki ya 21 kugeza ku ya 27 z'ukwezi kwa gatanu. Amakipe 12 ya Afrika azahatana mu mikino 38, ariko ikamba rizegukanwa n'ikipe imwe rukumbi. Mwitegure kuzakurikirana iryo rushanwa rya BAL kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tubategurira mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi. Indwara zititaweho uko bikwiye ni indwara zitera umutwaro uremereye mu by'ubuvuzi ku baturage. Inyinshi muri izi ndwara zandura zigaragara hanini mu turere dushyuha, by'umwihariko ahataboneka amazi meza yo kunywa, ahagaragara isuku nke, imiturire itaboneye, ndetse n'ahaboneka uburyo buke bwo kubona serivisi z'ubuvuzi, nk'uko bitangazwa n'ikigo National Human Genome Research Institute cyo muri Amerika. Buri mwaka abantu bagera kuri 1,700,000 bagirwaho ingaruka n'izi ndwara. Zitera umubabaro mwinshi, ihezwa, ubumuga, ndetse rimwe na rimwe impfu. Urugero, inzoka yo mu nda ikomoka muri Guinea ni indwara yandurira mu mazi mabi, mu gihe indwara yo gusinzira yo ikwirakwizwa n'isazi yatsetse. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara zititaweho uko bikwiye zo mu turere dushyuha ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa mbere. Ikigo Carter Center gifite icyicaro Atlanta muri Amerika gikomeje gutera intambwe mu rugamba rwo guhashya ubwandu bw'inzoka ikomoka muri Guinea. Ubwandu bw'indwara y'inzoka bukomoka muri Guinea. Mu mwaka wa 2021 habonetse ubwandu bwayo 15 gusa, kandi mu 2022 habonetse 13. Ntibyumvikana nk'igabanuka rinini, ariko iyo uhanganye n'umubare muto cyane mu bice byitaruye cyane bya kure. Adam Weiss ni umuyobozi wa porogaramu y'umuryango Carter Center ishinzwe kurandura indwara y'inzoka ya Guinea worm. We had 6 human cases in Chad. Kuva mu myaka myinshi ishize twavuye ku bihumbi byinshi by'ubwandu mu nyamaswa kugera muri uyu mwaka ubwo habarurwa inyamaswa zanduye zigera kuri 600 gusa mu isi. Muganga Zerihun Tadesse Gebreselassie ni umuyobozi mukuru uhagarariye Carter Center mu gihugu cya Ethiopia. We are doing surveillance. Turimo gukora igenzura urugo ku rundi muri buri giturage kigeze kugaragaramo ubwandu bw'iyi ndwara. Rero twabonye umuntu umwe, kandi twamubonye mbere yuko igaragaza ibimenyetso, bivuze ko twakekaga ko ubwo bwaba ari ubwandu bwa Guinea worm. Twamugumishije mu kigo gitangwamo serivisi zijyanye no kurwanya iyi ndwara. Umuryango Carter Center kandi utanga uduhimbaza musiki tw'amafaranga ku bantu batanze amakuru ku bishobora kuba ari ubwandu bwa Guinea worm, hamwe na programu yo kwigisha abantu akamaro ko kunywa amazi meza, hamwe n'umuhate wo gukomeza kugenzura iyi ndwara. We have to get rid of. Tugomba gukuraho ubwandu bwose mu myaka 3 yikurikiranye. Uyu muhate nugeza ku ntsinzi, Guinea worm izaba ibaye indwara ya kabiri iranduwe burundu ku isi, ariko ibe iya mbere iranduwe binyuze mu kuyirinda, kubera ko nta muti uvura ubwandu bwayo, nta n'urukingo rubuza kuyandura. Mu rwego rwo kumenya byinshi ku buryo indwara zititaweho uko bikwiye zivurwa aho dutuye, turakira muganga Elisha Osati ukorera ku bitaro bikuru bya Muhimbili, ni mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania.
neglected diseases, first there are a lot of neglected diseases worldwide. In Tanzania here we consider five of them. Indwara zititaweho uko bikwiye icya mbere ni nyinshi. Hariho indwara zititaweho uko bikwiye nyinshi ku isi, ndetse aha muri Tanzania dufite izigera kuri 5 muri izo, kandi buri imwe ifite uburyo ivurwamo. Ariko akenshi hakoreshwa imiti ya antibiyotike cyangwa se antiparazite. Iyo twavuga nk'urugero, aha haboneka indwara y'inzoka yo mu nda ya bilariziyoze, hari kandi n'izindi nka trakoma. Dufite imidido, ndetse hari n'ubwoko butandukanye bw'inzoka zo mu mara. Hari ubukangurambaga bwagutse turimo kandi bugikomeje, bumwe muri bwo buterwa inkunga na USAID ifatanyije na leta ya Tanzania. Nyinshi muri izi ndwara zititaweho uko bikwiye ziterwa n'isuku nke, inyinshi ziterwa n'inzoka ziba ahadukikije, izindi nazo zigakwirakwizwa biciye mu kanwa cyangwa mu mwanda witumwe. Urugero nka trakoma, isazi nizo ziyikwirakwiza aho zitera amagi mu butaka bwitumweho uwo mwanda. Rero ni ingenzi cyane gusukura ahadukikije, kandi ni ingenzi ko tugira abadufasha mu kwigisha abaturage ku bijyanye n'ubuzima, tubatoza kujya bakaraba intoki. But again, things like worms, they also intestinal worms, for example, they also lay the eggs when there is a contact with the Urumva tarakoma, urugero umubyeyi ashobora kuyanduza umwana arera. Ni nayo mpamvu yiswe indwara yo mu bwana. Ntishobora kwinjira muri nyababyeyi, ariko nyuma y'uko umwana avutse umubyeyi ashobora kuyimwanduza, cyangwa n'umwana akaba yayanduza umubyeyi kuko yandurira mu gukoranaho. Ukoze ku maso yawe ukongera ugakora ku yundi muntu, ushobora kwandura trakoma. Rero ntibyashoboka ko umwana utaravuka yayandura, ariko umubyeyi wonsa ashobora kuyanduza umwana yonsa. A child being born, it can be transmitted from a child to mother or from mother to child. Inzobere mu majwi zimaze igihe kinini zaratahuye ko ijwi ry'umuntu rishobora gutanga amakuru y'ingenzi ku bijyanye n'uko ubuzima bwe buhagaze, haba mu byiyumviro, ku mubiri no mu mutwe. Ubu umushinga uterwa inkunga na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo gukusanya no gusesengura amajwi ibihumbi no gukoresha ubwenge buhangano mu gusuzuma indwara. Muganga Yayeli Ben Susan arasuzuma imirya y'ijwi ry'umurwayi. Avura abarwayi bafite uburwayi butandukanye bw'ijwi, nk'ubwibasira imyanya ngengajwi y'igice cya ruguru, ijwi ubwaryo ndetse n'uburwayi bwo kumira. Yatangiye gufasha mu kuyobora umushinga mushya wo gukusanya amajwi arenga 30,000 by'abantu no gutoza mudasobwa kuvumbura indwara binyuze mu mpinduka ziba mu ijwi ry'umuntu. Ku bubiko bw'amakuru gusa, ahubwo no gushyiraho amabwiriza mu bushakashatsi bw'ahazaza ku bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano. Akorana n'itsinda ry'iperereza rigizwe n'abantu 45 aho bakorera muri kaminuza zigera kuri 12 zo muri Amerika ya ruguru. Basesengura amajwi batoranije mu yandi mu rwego rwo gusuzuma indwara nk'iyibasira ubwonko ya Parkinson n'ubundi burwayi bw'ijwi nk'ubwangiza imirya y'ijwi. Iri tsinda kandi risesengura n'uburwayi bw'imimerere ya muntu nk'ukwiheba n'agahinda gakabije. Iyo rero umuntu yihebye, birumvikana ko ijwi rye rihinduka. Ubu bushakashatsi n'umwe mu mishinga 4 yo gukusanya amakuru yashyizweho hagamijwe gukoresha ubwenge bukorano mu gukemura ibibazo binyuranye by'ubuvuzi. Basanze hariho icyuho kinini cyane hagati ya tekinoloji dufite iboneka ndetse n'ubuhanga mu by'ubuvuzi. Ibyo bikorwa hanabikwa ibanga ry'ubuzima bwite ry'abitabiriye gahunda. Turatekereza ku mahame aboneye ya kinyamwuga ajyanye no gukusanya amajwi y'abantu. Umwaka utaha nibwo kwandika abashaka gukora ubushakashatsi bizatangira, byitezwe ko izitabirwa n'abantu benshi. Laboratwari zo muri Tanzania ni Nairobi zirimo gutoza imbeba ngo zibashe gusuzuma indwara y'igituntu. Izi mbeba zisanzwe zizwiho gusaka ibisasu zishobora gufasha mu guhindura uburyo bwo gusuzuma iyi ndwara.
izi mbeba nini zitwarwa mu bikapu zizwiho ubutwari hamwe n'abahanga mu bya siyansi bo mu muryango apopo, umuryango udaharanira inyungu ukorera muri Tanzania ufite inkomoko mu Bubiligi kubera ubushobozi bwazo mu gutahura igituntu. Apopo izwi cyane ku gutoza imbeba gushakisha ibisasu bitegwa mu butaka, ariko kuzigisha gusuzuma igituntu byari ibintu bishya ubwo batangiraga gukoresha iyi gahunda mu 2008. Ubu izi nyamaswa zikorera mu bigo by'ubuvuzi 21 byo mu murwa mukuru wa Tanzania, Dar es Salaam. Joseph Soka, umuyobozi wa porogaramu y'igituntu mu muryango Apopo, yizera ko imbeba zibanguka mu gutahura iyi ndwara binyuze mu kureha virusi kurusha ubundi buryo bw'isuzuma, bityo akizera ko ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rizemeza uburyo bwabo bwo gupima igituntu vuba. Kugira ngo OMS yemeze ubu buryo bisaba kuba butanga ibisubizo byizewe nibura ku gipimo cya 90%. Twakoze inyigo mbere dusanga ibipimo by'izi mbeba byizewe ugereranije n'uburyo busanzwe bwo gupima virusi byari kuri 75%. Turateganya kongera gukora inyigo yivuguruye kubera ko iyo twakoze bwa mbere itari yuzuye. Twizeye ko isuzuma rikozwe n'izi mbeba rizagira kuri 90%. 50% by'imiyoboro yo mu izuru ry'imbeba itwikiriwe n'utunyangingo tureha impumuro. Iyi ikaba ariyo mpamvu zifite ubushobozi bwo guhumurirwa cyane kurusha kure abantu bo bafite 5%. Rero uburyo busanzwe bwo muri laboratwari bushobora gufata kuva ku masaha 2 kugera yewe kuri 18 kuri buri kizamini bijyanye n'uburyo wakoresheje, mu gihe imbeba zo zizaba zamaze gusuzuma ibizamini 50 mu masaha 2, kandi ubu bwaba uburyo bwiza cyane. Nk'uko bitangazwa na OMS, igituntu cyahitanye ubuzima bw'abantu 1.6 mu 2021, barimo 187 babanaga n'ubwandu bwa virusi itera sida. Byinshi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biracyakoresha uburyo bwa kera mu gusuzuma igituntu, burimo no gukoresha za mikorosikopi mu gusuzuma igikoroshwa cy'abashobora kuba baranduye iyi ndwara. Ingaruka mbi za bene ubwo buryo ni uko butwara igihe kinini kandi bushobora gutanga ibisubizo bitari byo kubera ibikoresho nkene. Mu kwizera gutsinda izi mbogamizi, abahanga mu bya siyansi ba Apopo na Lancet Kenya bakomeje ubushakashatsi bwabo bugamije kurokora ubuzima babifashijwemo n'intwari zabo z'imbeba. Mu Rwanda, ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2018 ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe bwagaragaje ko ikigereranyo cy'abafite izo ndwara zo mu mutwe kiri ku ijanisha rya 20.5% by'abaturage bose b'igihugu. Bitewe n'ihezwa, kuganira ku ngorane z'ubuzima bwo mu mutwe biracyari nk'ikizira kuri benshi mu Banyarwanda. Kubera ibyo, abanyabugeni mberajisho 10 b'abagore bateguye imurikagurisha ry'ibyumweru 2 mu mujyi wa Kigali ryiswe Igendana nanjye, mu rwego rwo gukora ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe. Imurikabikorwa ry'ubugeni Igendana nanjye ribera i Kigali mu Rwanda riragaragaza ukuri k'ubuzima kuri bamwe mu barwayi b'indwara zo mu mutwe n'uburyo bushoboka bwo gufasha abazirwaye. Nkatwe abanyabugeni dushobora gukora ibihangano, tugatanga ubutumwa tunyujije mu bihangano byacu, tugakora n'ubukangurambaga ndetse tugashishikariza na buri wese kuba yamenya kwiyitaho, niko nabyita. Christelle Hase, umufotozi w'umufaransa, nawe aramurika amafoto ye yafotoreye muri Cote d'Ivoire agaragaza abagore barimo gukoresha ibiyobyabwenge. Babonye ayo mafoto hasohotse ubuhamya bukora ku mitima nk'umwe. Baravuze bati, aya mafoto agaragaza umuntu nakabaye ndi we iyo mba ntakoresha ibiyobyabwenge, kandi ibyo bintera imbaraga zo kureka kubikoresha. Muganga Jean Pierre Ndagijimana ni inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Avuga ko imibare ya vuba y'ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe mu Rwanda iteye impungenge. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko indwara y'agahinda gakabije cyangwa se intimba abantu 12% muri rusange, ufasha abantu muri rusange bafite indwara y'agahinda gakabije. Inzobere mu buvuzi zivuga ko kuba u Rwanda rufite ubwiyongere mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe bituruka ku ruhererekane rw'ihungabana rikomoka kuri jenoside yakorewe Abatutsi, hakaniyongeraho ikigero kiri hejuru cy'ubushomeri bwiganje cyane mu rubyiruko.
aha kandi inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'Amerika niho ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru. Turabashimiye mwese mwateze amatwi, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.